Ako ti se dešava da stalno oklvaš i ne uspijevaš da postigneš svoje ciljeve, vjerovatno imaš jedan ili više od 3 običaja koji te sprječavaju. Na kraju ću ti pokazati kako da prekineš lanac tih običaja i postigneš željene rezultate. Ja sam tvorce ovog kanala, a sad ćemo zajedno istražiti šta te sprečava da budeš ono što želiš da budeš. Prvi običaj koji te sprečava je stalno odgađanje. To je kao što čekaš savršeni moment da kreneš sa nečim, ali taj moment nikad ne dolazi. To je kao što želiš da izgradiš novu naviku, ali stalno nalaziš izgovore zašto još nije vrijeme. Odgađanje je kao što si u snu, a ne u stvarnosti. Na primjer, ako želiš da počneš da vežbaš, ali stalno odgađaš, nikad nećeš početi. Morateš se uhvatiti u kožu i krenuti, bez obzira na to da li je vrijeme idealno ili ne. Drugi običaj koji te sprečava je prevelika razdioba pažnje. To je kao što pokušavaš da učiniš previše stvari istovremeno i na kraju ne učiniš ništa dobro. To je kao što želiš da postigneš neki cilj, ali stalno si razdvojen između više ciljeva. Na primjer, ako želiš da naučiš novi jezik, ali stalno gledaš televiziju ili igraš video igre, nikad nećeš naučiti taj jezik. Morateš se usredsrediti na jedan cilj i dati mu sve što možeš. Treći običaj koji te sprečava je strah od neuspjeha. To je kao što želiš da postigneš neki cilj, ali stalno se boj da nećeš uspjeti. To je kao što želiš da počneš neki projekt, ali stalno se plašiš da ćeš propast. Na primjer, ako želiš da osnuješ novo preduzeće, ali stalno se bojiš da ćeš propast, nikad nećeš osnovati to preduzeće. Morateš se suočiti sa strahom i krenuti, jer je jedino tako što možeš da postigneš svoje ciljeve. Sve ovo čini da se osjećaš kao da si u začaranom krugu, iz kog ne možeš da izađeš. Ali, ima izlaza. Na kraju ću ti pokazati kako da prekineš lanac tih običaja i postigneš željene rezultate. Sada ćemo zajedno istražiti šta te sprečava da budeš ono što želiš da budeš. Kako da prekineš lanac tih običaja? Prvo, moraš da prepoznaš koji običaj te sprečava. Zatim, moraš da napraviš plan kako da ga prekineš. Na primjer, ako si navikao da odgađaš, moraš da napraviš plan koji će te prisiliti da kreneš odmah. Ako si navikao da se razvajaš, moraš da napraviš plan koji će te prisiliti da se usredsrediš na jedan cilj. Ako si navikao da se bojiš neuspjeha, moraš da napraviš plan koji će te prisiliti da se suočiš sa strahom. Na kraju ću ti pokazati kako da prekineš lanac tih običaja i postigneš željene rezultate. I to je, moraš da si prisutan u trenutku i da delaš ono što moraš da delaš. Morateš da prestaneš da misliš o prošlosti ili budućnosti i da se usredsrediš na sadašnjost. Ono što morateš da uradiš jeste da delaš ono što moraš da delaš, a ne da češkaš misli o prošlosti ili budućnosti. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.